Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tsamisha, ke re mošate go semoya ka Dr. Makgabo. Le kgone ke rata re bolele ka ditsela tše 9 tše e leng gore o ka di šomiša goba wa di dira tšeo ka tšona o ka kgonang gore o fenye segateletše. Segateletše ke sleeping paralysis. Last ke dirile video mo e le gore ne ke bolela ka lo tša tshwana le tšona digateletše, ke bolela le ka tšona ditoro tša go tšhoša, di-nightmares. Ke bolela gore gantši dilo tše di so di ka causa ke eng le eng le eng. So today ke tlo lefa di-tips tša gore go setšwe kwa kare segateletše sela se a thoma. Ke eng dilo tšeo ka di dirago, le go pele gore ke boletše gore segateletše se kgona go causa ke batho ba go seleka, batho ba go loya, se kgona go causa le ke di-entities. Di-entities ke bolela ka di-spirit, e ka ba di-human spirit, spirit tša batho ba sa le ba phela, motho ona o hlokofetše, spirit le di-other spirits tše dingwe gape, ke re tša tshwana di-demons le tše dingwe gape, di-entities di a fapana ke tše dintšhinyana. So ge motho a tshwere ke segateletše a kere o ba ka tsela e leng gore o kgotše le gore mmele o robetše mara monagano o tsogile, o kgona go kwa ntho engwe le engwe e tlhagang, o kgona go kwa di-sounds ka montle, o kgona go kwa di-sounds ka montlong. Ge motho a bula lebati a tsena ka moreng ya gago o kgona go mokwa, ge motho a eme mo gaufi le wena pele ga tlhogo tša gago o kgona go mokwa. And then ge motho a tshwere ke sona sleeping paralysis, ge mmele o robetše, mmele ga o robale normal go tshwana le motho a ke thobaletše fela, mmele wa gagwe o ba boleta. Sleeping paralysis se dira gore mmele wa gagwe o be bothata, o kgwetše o kare o tshwere ke stroke, o kgwetše o kare mmele wa gago ke kota, ga o kgone go mova, ga o kgone go dira selo, ke sona sleeping paralysis. So go na le tsela tše 9 tše le gore ke rata go share le lena today, dilo tše le gore o ka leka go di dira go ikwa kare segateletše sela se ya go thoma. And then go ikwa kare segateletše sela se ya go thoma a kere o tla ba o leka gore wa tsoga o tlo kwa o palelwa, mmele wa gago o le bothata, o palela ko dira selo. Ntlha ya mathomo ke rata gore o leke gore o tšhikintšhe tlhogo ya gago. Ke a tseba gore ga ona go yo ba easy, go ba bothatanyana ka re tlhogo ela e bothata o ka re ke legong, e palela ke go mova, mara e gapeletše, bona gore wa e gapeletša. Ntlha ya bobedi, le ka go ponya-ponya mahlo, a kere mahlo a kere a ponyegile a kere, but o tlo ba o le ka gore wa ponyolla then a gana go bulega. So mahlo a dire o kare sala bona o kare o ponyologa jwalo le jwalo, o kare wa dira sowe gantši le gantši ne ka speedinyana fast, le ka go dira ka mokgwa le gona e tla go thuša ntho we kare e tla dira mafeletšong mahlo a kgone go bulega. Ntlha ya boraro, le ka go ntšha lentšu, ga motho a tshwere ke sona segateletše, le go o kare le ka gore o bula molomo wa gago wa go elela, molomo wa gago ka se bulege because o omile. So o tlo leka go gapeletša kore ka megolo, o leka go goelela ka megolo, le ka go goelela ka megolo. Ge o ka kgona go thušega, wa kgona kore sound ele ya kgona go tšwa mo megolong, motho a leng gaufi le wena, a robetšeng gaufi le wena o kgona go gokwa, ene se se ka mo thuša gore a kgone go phafarega, goba motho a robetšeng ka moreng engwe o kgona go gokwa, a kgona go phafarega, a kgona go tlo go thuša. Kudu ka gore go setšo dira dilo tše ntše ke bolelang ka tšona, motho a leng mo gaufi le wena o ile gore o tlile go tlo go tshwariša sona segateletše sela, ga thoma kwa sound yela wa tšhoga le yena, o tlo tšhaba. Re gopole gore gantši bathakati ke batho ba gore ga ba nyake go boniwa, ge o ka tšhwana o butše mahlo ka pela wa mmona, go na le possibility gore a ka tshwarega, ene ntho le ba e dirang ya swabiša, that is why ba e dira bošego re robetše, and that's why ba make sure ge ba e dira ba re tshwareše boroko bo ile gore ga re kgone go kwa tša ka ntle, o noko o ile ka boroko, bona ba tla ba bereka tša ba berekang ba fetša ba sepele, go yo phafarega mola ebile ga o tsebe le rona go diragetšeng. So le ka o dira dilo tše ka mokana ga tšona, o tla bona motho a tlilego a tlo go tshwariša sona segateletše sewe wa mo fenya, o tlo tšhaba, goba le gore ke yona an entity ya gona e tlo tšhaba. And then number 4, le ka go mova menwana ya gago, o tse gore ka nako tšewe mmele o omile, o ka nna gore ke patla o omile, ga o kgone go tšhikinyega,
le menwana ka moka le matsogo ka moka, ntle ngwe le ngwe ya mo mmeleng wa gago e omile, ga o kgone go dira selo. Mare leka gapeletša menwana gore kore ka monwana o mote o ka no kgona go no ya godimo goba ya fase ka ya go tla laola rona wena o tla ba o itšhikinya jwang. Go ka no kgona go ntse o e gapeletša go tšhikinyega o mote wa no leka wa dira ka mokgwa o nyakang ka ona wa tšhikinyega, se tlo fela se gateletše sela. Leka go move menwana ya gago, o e move mowe, and then e tlo go thuša ke menwana ya mo matsogong. Number 5, leka go kore mohlomongwe o kgonagala a kere ntse o move menwanela o leka gore mohlomongwe kore mohlomongwe go move le matsogo a gago, o ka re mohlomongwe o ka re wa foša, o ka re wa lwa, leka go dira sowe le yona e tlo go thuša nthowe. And then number 6, leka go move menwana ya mo maotong, go ntse o leka mola o leka go tšhikinya tlhogo, o leka go ntšha modumo ka ona mogolo wa gago ka re molomo o palela ko bulega, o ntse o leka o tšhikinya le menwana ya mo matsogong, leka gape le menwana ya maotong, o leke go e tšhikinya o gapeletše. Number 7, leka gape le go maoto, mohlomongwe go leka o tšhikinya maoto goba mohlomongwe go raga loto go di tšhikinya go tla ba boimanyana ka gore le omile, mare go ka leka o ka re mohlomongwe wa le raga e tlo tloša se gateletše sela. Number 8, go ntše o leka go raga ka mokgwa o leka o move menwana jwalo le jwalo ka mokgwa ke bolelang ka gona, leka gape le go rapela, thapelo e tlo go thuša. Rapela, bitša modimo o rapele goba o ka bitša ka o ka la re o kgotšele gore mohlomongwe le go ka leka gore o rapela mantšu a palela ko go tšwa goba le o leka gore o rapelela ka pelong a pala, bitša lebitso la Jesus, bitša lebitso la Jesu, o tla bona o tlo se fenya se gateletše. Goba ebile mohlomongwe o ka nna wa re amen, kore o no dira amen gantši ka mo pelong ya gago, o tla bona o tlo ba le maatla, o tlo se fenya. Number 9, o ka leka gape le go bitša mabitso a mangwelwe a gago, mabitso a badimo ba gago, wa bitša badimo ba gago o ntse o ba bitša gore ba go protect, o ba bitša gore ba o šireletše. Ge e le se gateletše se le gore se khosa ke meleko, se tlo no sepela, ke tšona tše ke le tshwaretšong tšona ba gagešo. Gomme ge le ntše le leka o dira tšo ka mokana ga tšona tše ke di bolelago tšona dintlha tše 9 ka mokana ga tšona, ge o se fentše se gateletše sela and then go se no kgona go phafarega, ntho ngwe o swantše o e dire ke gore o tsebe, ntho o swantše o tsebe ke gore ge o ka boela wa robala go na le possibility ya gore se boe gape, as long e le se gateletše sa go khosa ke di-negative energy, di-entities, goba mohlomongwe e le se gateletše se le gore se khosa ke bathakati baloi, se sa tlo no boa gape. And mohlomongwe this time se boa se yo go fenya, ba kgona go phetha se ba nyakang go se phetha, ke batla ba se ba bone gore okay ka pele o re fentše, then this time ge ba etla ba tla ka bohlale jwale gore o ska kgona go dira selo. So go bohlokwa gore o se no phafarega o tšee letswai la go la kgrofo, o ka tša letswai la kgrofo and then wa re khona ye nngwe le nngwe ka kamoreng ya gago wa bea drop, goba le gana mola o robalang gona wa bea drop nyane e tenyana letswai le tlo protecta, goba no tša letswai lela wa no la gaša ka kamoreng ya gago, le tlo protecta, le tlo fenya batho ba go ba tlile ba leka go tshwariša se gateletše goba tšona di-entities tšela, letswai lela le tlo ba le maatla la fenya di-entities tšela di ka sa kgona go boa. Ka nako go se na lona letswai la kgrofo o na le fine salt le nne re apeang ka lona ka ntlong, tšea lona o gaše ka moka kamoreng ya gago, ebile mohlomongwe go sa tšwafe bo ka no gaša the whole house le ka kamoreng tše dingwe gore le batho ba ile gore ba robetše o se ka kgotse le gore ge se tloga mola ga wena o se paletše se kgona go ya sa tshwenya batho ba bang ka kamoreng tše dingwe. So se gateletše a se nto botse, se gateletše se a tšhoša kudu ebile se ka re se go tshwara sa go fenya, go yo phafarega mola o tlo ipotšiša rona botse what happened, gore ge se ka go fenya ga o sa tseba rona go diragetšeng, le o phafarega mola ga o sa tseba o tlo no sopola gore ke ile ka tshwara ke se gateletše, ka tshwara ke boroko bo bodipo, ka leka gore ke a tsoga ka palela ka tshwara ke boroko bo bodipo, and then ge ke phafarega ga ke sa gopola selo, ya tšhoša nto ka re ga o tse gorena batho ba le ba dirileng, batho ba le ba o šomišitše jwang.
ene ebile ya kwatiša gare o tlo ba ke ntho la ya kweša gore go ra gore ba mfenya batho ba ke ba mfenya ka maatla for ebile le mo ba leng gona ba thabile. So gore o se fenye se gateletše dira e tee ya tsene tše ke setse ke di boletše goba o leke go di dira ka mokana tsona ka nako e tee. And then go fetša go tšhela letswai la gago ge e le mohlomong ga ona letswai ka kamoreng ya gago nto ngwe o ka e dirang ko o tšhentšha marobalo a gago ge e le gore nako tše se go tshwara o bo o lebeletše tlhogo ya gago e be lebeletše botlhabatšatši o se ka tlhola o sa iša tlhogo botlhabatšatši iša bosubelatšatši gore re robola ka maotong a mpete wa gago ge e le gore bo išitše ditlhogo borwa jalo tšhentšha ditlhogo tša gago lebelela leboa kore ntho o tlo ne e dirang ko no tšhentšha marobalo wa sa lebelela mola bo go lebeletše gona wa robala ka nthwela ka maotong jwale a mpete wa gago go ka dira sewe o tlo se fenya le ge motho a ka kgona go tsena a sa kgona go dira selo a ka se kgona go tshwariša se gateletše ke tšona tše ke le tshwaretše go tšona gomme ke a le leboga gomme ke re go ba e le gore ke mathomo ba tsena lenaneo la rena ke kgopela re le subscribe le like channel ya rena le gotle le notification bell le share di-video tša rena le batho ba le ba ratago ke a le leboga.